October ni somthum le pakhat pathian ni kan lo thleng le tareng maya INP Mizo channel clear tu te in zain pathian khongai na zara hun tha in chan theu kan be sei voina lalpa pathian polin thinlung taka ama in fak theinan lalpan kai hruain malsom cheuro se Pakistan rama Taliban Embassy honanita Pakistan sarkar chuan Taliban Afghan envoy chu Pakistan rama Afghan Embassy a turin apom puita khovel sarkar turam ma in Taliban te hi mipui sarkar diktak angin an la pom puilova chuti chung chuan Pakistan hi aman mo hle maya Taliban te ta na embassy hong masaber ram ani hi khovel ram lian te chuan Taliban te hian human rights thataka an zom don lo chuan UN member ram anga pom an la du lova voin thlengin United Nations sapo laklu an la nilo Islamabad Afghan Embassy Taliban Secretary na chel turin Sardar Muhammad Shokaib chuan mo phurna ala toa Hafiz Mohibullah Mullah Gulam Rasul le Mullah Muhammad Abbas te chuan Peshawar Quetta le Karachi Taliban Consulate enkol na an thok ngal bokang Pakistan Foreign Ministry thupuang tu Asim Iftikhar chuan he thil hi ram inrel bol na thilania han soizui chiam tura om chuang lo Pakistan rama hian Afghan ral tlan makta duai chuang an oma heng mi te hian visa an boi puyanga ya chumi na thok tur chuan Afghan envoy te hi Pakistan sarkarin alo pom mayani ati ani na taka chuan Pakistan hian Taliban hi thlop hlea ramdangin pomri lo ma se Pakistan chuan Taliban te hi Afghan sarkar diktak anga kaltir hi adu tak seta tuna an malak na po chu chutiang lam hoya khovel ram te kaltir tumna man ruwa ani thei mai bok ome Pakistan in poisapung rupees billion somni le paruk zet China apeto kan soifo angin Pakistan rama China chuan development project lian tak tak athok mup maya chuti layan Pakistan ram economy chu China sala alut me kani China hian a thlonin Pakistan a tran pui don lo ti hi India rama tang chuan kan zu thlir thiam maya mase Pakistan politician te chuan United States laka ti taunan China bel hian thlangtlat zok sini State Bank of Pakistan in October ni somni le pakua khan annual financial statement ati chuak ta a chuta thil lo lang ta chu Pakistan hi China sala atang nge to hle ti hi ni kum sang ni le somni le pakhat chunga Pakistan sarkar Imran Khan kai ruayin China poisa puk apung ne na rul tur hi rupees billion somni le paruk zet atling to ni hei hi sarkarin in enkol nana man te nia development project nen chuan sang hle don China Belt and Road Initiative BRI tenen chuan Pakistan leiba hi US dollar billion zathum le somriat le panga zet atlin rinania tlem lo tak chuni Pakistan economy zirchian na hi International Development Research College of William and Mary Virginia Ongten anneya Pakistan ramdin munan zirchian na hi International Financial Institution tepon an pom thlapani China hian tranpuina ayin apung omin poisa puk tira State Bank of Pakistan chuan rupees billion 4.5 z leiba arul to bok State Bank of Pakistan data ina tarlan danin kum khat chung sang ni le som ni le pakhat zun thla thlenga Pakistan sarkar leiba pun na chu rupees in billion zani le som sari le pani ani Pakistan hian China poisa chawa puk lova sang ni le som pariat khan Saudi Arabia poisa US dollar billion paruk point pani zet apuk boka te chuan Saudi Arabia chuan Pakistan leiba chu thing tluk maya China sumapu katang chuan Pakistan hian Saudi Arabia poisa chu rul thei vele maya hetiang ringot hi chuan Pakistan hi akal thei don lova Taliban ta na thane mangai chan po hi rin thu ma ni se engemotak sumle pai lama hlok na aum wang te poni mai theiani Modi and Pope Francis muwa India ramazin turin sombok
Hindu pachal Prime Minister in Christian Catholic ho tu mu hi amakhan lem lo Modi ma hian Indian Prime Minister mi pali ten po pan lo mutoa Narendra Modi hi apanga na ani October ni somthum inrin ni khan khovel ram democracy lian bera Prime Minister Narendra Modi chuan Vatican khopuya Pope Francis amua anti ti po tui viau nin an soi nge Modi chuan Twitter a thalak phaulangin ti hian caption aziaka Pope Francis nen hun thatak kan mang theya tunlai khovela chanchin soihlo tak tak te kan soi ho boka India rama zin turin ka som nge ni ati ni India rama Hindu pol chak tak RSS nen inzom tak BJP Prime Minister in Christian Sakholu amu hian soyakai nakmaya rinthu anin soisiak nak maya ni BJP kan hlau chan berchu sakhothil wanga ni maya BJP sarkar huna dan tam taklak ni in chung zinga tam zok chu Hindu sakho zui tu teril rem zong tak an sakho dan zulzuya siam ani bera maro chu sakhothil wanga tharum tho na ang chi hi Congress sarkar hunlai ain atlan niam roi thung sia handem viau theipon ni chuang lo India rama Christian sakhua hi azui tu tamlama pathumna third largest religious community ania masea pathumna hanti tak maila sangni le som pakhat census ang chuan India rama Christian te hi za apani point pathum lek kan ni Muslim hi za som pali point pani annia Hindu ero za som sari le pakwa point pariat lai an ni kanin tam hle Modi an po pa mu awang hian India rama Christian te tan han lom viau na chan tur om chuang lowang Jawaharlal Nehru te Indira Gandhi te IK Gujral le BJP party atanga Prime Minister ro pui Atal Bihari te pon anlo mutoa India rama sakho politics sa danglam na athen te chiam chuang lowani Pope Francis hian Modi hi engthil nge soipui ti lam kan threlem lova India rama Christian te tan tongkam pakhatal chak chuakin December ni somni le panga Atal Bihari Vajpayee piancham Good Governance Day ya Modi sarkar ina puan tak tal hi suit le turin pop hian ngen ta sela Narendra Modi hian azom kherlo poin aril ruanom lo pha ve rimarin oma kan Christmas ni hlia khu thei tur zonga ni poimo danga om hi alom om khan lovani hi Prime Minister Modi hi G20 session atum khat telna turni in Italian Prime Minister Mario Draghi yan alo muaka G countries roi tu heng French President Emmanuel Macron te Indonesian President Jao Widodo te Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong te po akom bokang G20 ram te hian summit an nei thin ti chukan ria a tuntuma miero covid ripui na hong khovel sum le pai din mun le risel na lam soi ho turin G20 session tia kawani summit le session kha kan thrang don nia heti lai hian Modi an Pope Francis mu chung changa India rama politics a in be na a om ngal der maya RSS thop na wanga Prime Minister ni ve chau hian Christian sakholu bera mu hi in me anti hlol lovani India Prime Minister in ramdang hruai tu mu hian kan ram ro puina atar langzel zoka khovel hi chung ko khat ang kan nia sakhotin hi kan za em vekani ti in RSS General Secretary Dattatreya Hosabali chuan Modi a chan na hle bok han soita zelila puholan coconut so ke khan kan mu Hindu ngal viau maya mase Hindu ho kan biak in chunga in khom te hi kan mu Christian le ngal chuang mi lo boka chutiang bokin Catholic mun puyat lo chung hian Narendra Modi po hian ngai na ta hlo pha chuang lowang kan soitum takero chu coconut so ke wanga hanin mu Hindu rui mai kha arin na tlem thak ma ti lam hi ni dai mai ole tun tuma tan chuan khati zong kha ni phot sela zanin lama Myanmar news ti chua kan tum lenga min lo thir sak le theu don nia hun thain chan theu theinan pathian ni polin du sakna kan hla na chi u